2 weeks tikuari ku reason nere yari kukwana ibintu guche anenge nenda na marwa ya rumo lakini kare igete wiki ya gatatu atari kunyuga the man became straightforward omanyete genta hakora ona ku reason ya kukwana bia agara ngo cho bisuma etekara kukwana tukura gamba nere nchwangu pena turakwana au kwana rio giri nene motai bono ngo kwana no kanu muntu mwina rio kwana ose nje tole na yega lakini ekara chitaka ngakuru tu angete kukwana tukwamba bia kine bono nando muntu naga chitina ndaka muturubani ekiagara besero na alengi kumwa nande na atagita kune besa ekiagara ra mwete mutation ngayarusi tie besa ari kunywa ngayarusi onya basani mbaya babeba mu itutukaniti bakamuira bagachaka kumugorera nendo mweta marwa buna karekero okokobochigu okonyora abantu bawo kugorera nekera kwanywa kwa bere pro bono turi kugorera bono gutiguga wende asoira manyinga imugwachaka na boko iba bono uche munyu na baro lakini liye utabu ati batagetoba kokobochigocha na boko gorera na no na bawo kabese so wana abantu abua ababe in fact akaruku kulewa tindete ukwana ngai abura nyara abantu baruweta sa yuga akaruku so like now musora kulewa yani bari kunyu bagaje tata bagateba ntuliko konyu tutike konyu amaro bakangia kwega ko tuga chombe bakunywa amabere bona bakanga kuruku asayo maziwa unabona ndatebe musora maziwa lakini agase mugete karakuka kakwaterera amaru agate wino bona bokukulewa nduturu ku maziwa abantu abo nagenda ngababori bwankoiga rero mbali kunyu bona bagatera rero mbali kurukuliete kulewa bakuru kuelewa bantanga ntubone to kuelewa tumeelewa bona mbali kunyu ande bagatera baro bakamendali etalinde Israel ana sayo ayo nabumuranya na hare gusiga aba